urubuga rwa kigalilife.ca/rw. Uru ni urubuga rugufasha kubona ibyo ukeneye kugura byose hano muri Kigali mu buryo bworoshye kandi buhendutse. Harimo amazu, imodoka, ibibanza ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, harimo n'ibyo mu rugo. Kuri ubu tubafitiye firigo iri kugura amafaranga 120,000, ikaba iherereye i Kanombe. Dufite inzu turi gukodesha 400,000, ifite ibyumba 3, kabiri Nyarutarama. Dufite imashini imesa y'350,000. Dufite igitanda kiri kumwe na matora ku 230. Dufite microwave iri kugura amafaranga 70,000, ikaba iherereye i Kanombe. Dufite imodoka ya RAV4 automatic iri kugura 7,500,000. Dufite igitanda cyonyine kiri kugura amafaranga 90,000. Dufite imodoka ya Toyota Eco 99 ni automatic iri kugura 5,200,000. Dufite matora iri kugura 100,000 ni Rwanda Foam. Dufite taburo abana bigiraho cyangwa se taburo efasable iri kugura amafaranga 50,000. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri 0788 49 13 44 cyangwa se mukadusanga aho dukorera ku Muhima hafi na Okapi Hotel muri Beatitude House, etage ni ya 2, umuryango ni wa 14. Murakaza neza muri Isanga.